dagban ban yete bilcin nim yete okay zuwo ayel nin yelya ni kaman manguna so yimma mani mi lapse karnye talibo zo abu min yishal pluna kayella la yitu ama abu min lifestyle ni yishal pluna kayella la yitu ama tada dini ni da bisai ni so nahmuki ami abanu wori shama so mani en sunye la sham de man la kaman problem shanga dem den wo ma zan hatitam la amliya darzani nye shale tinung de la amliya because the kamna tinung social ami abana wori shama kaman yel nawunzo misadan diru ko enje ne kaman a hachi shila pazo mana nkuto nang amliya nduma na onu pumpuli sham before ka tie nang amliya nawunzo da papam na nkuto nang amliya ama